Ke ucho kle ko ade no tilo ta ato de blot ni nya I coronalist to chena ta so to bud bol la jur si hu to kiro kisi hala ko de no awe akotika yita hete wera Ukraine tadu Ukraine tadu hoti ni di nyono to awe du lo ta no do awe Russia mani ara wera talo le Ukraine ara lo ke ni Ukraine ri te chuba na ki le tala Ukraine troche wera ni hodi ni troche we do awena ki mahagwara Russia atapa hadro lo su we lo na ni chi na we khachora le mno na chati we de drone te phami mo no na ki phe mahati ni Ukraine and Russia kha le drone be lu ki ya ble do mno phla ki chi bado phana no awan ne le kha lo be mi te we da drone be lu ya be de mi kha wa da le su ta lo ba kha ra le kumna bo le ti bo ko po hi ho ti phan lo mo no do ta du ba ta sel le di ta lo no da phe ma ku di to pete ra ki ya pho mu ni ji te ra ki ni awe Iran ne ke ne ke ka ku ki we da Israel mo no a pho mu lo ke ne le Israel ta lo ne ke ba we da mu ha kinare kinare be ble sanare pe ne lo ake Iraq ka ko ki da Russia no sorry Israel khobro ta le awe phe ma ka udini no awe Israel ple la wa da ka bo yu to la wa da mi po kha da ti de pha ne ho di ni le ba we da phe television station pa ta mu pa ga ba ka to lo da ka so pho mu mo no phe la ka to lo da pho mu da live pho mu de ko pa do lo tai le khi ta bu ba lo che lo do awe da pe te de ma le television ta ka so ni de phe ni awe da ha go dot phe lo da pa o le pu do du do phe le mu ga ga chi na te da cho to ne ho di ni hele muara re chira te choro ta ba ba sa ne pa la o da le ta su thor phle na pu ni ka ba do ki si da do du lo do awe why cram no ira te da le why cram ko yi sa te da isri da isri ira ta du ba da sa te da ji se ba ta ge wole do da le awada isri do ira ta du lo mo ke ne ko lo ke ne khala ta phu mu lo no awada awada isri le khargo ira ke khargo ko da le exchange ya awada isri ke khargo ira ke kharo ke thoba wada yes oli mono na khaya kha chu ma ke mono to khemi chema be mi mane ta ta klo ta phe tin lo ta ke isa te wada g7 ta ge no du ko no ke ne awe ba ke te je le du mu ko de no yi to wada do ji ta pa sa le je ke te se ko wada ko America khuna ba pasa na ke asia blon alote no alote se ko America ko ke ite ga ne no awe mi pa ga le du o tho wada drama sima do koko Donald Trump mi apwa koko ki mi aweda suta do da ko mi no aweda tu ko ga ta do da ko mi ti pa no awethi leta lo pe pe ni pyasa na open no awethi leta lo pe ni pyasa na open no pong thola awe mi le weda ta lo lo so mu kla ni ma pli ma phu te pli ta chi chota le lo phe apu kwi awe mahak utala Shangri-La dialogue ta opole Singapore ni phike se le te na kin mo no do ti hu si phi me phi na le lo thapot abuda ba America ni akeke me ba du du ni awe ta ready di ba cha te weda wili no awe da John Keynes la ke weda general ko ane sra ke da leta la plan ni klo me klo na phi me phi na no awe keke I aphomu ni nya ni Donald Trump ni ahead weda su Canada mo no la we poda ke determine do mi da chotal bala we da ta opole submit G7 ni ba weda pe ko Canada Alberta province la aweda na le kanana ski no le Rocky Mountain le ko pane opo weda G7 ko nui be no la we ko nyo gura 7 ni kuna te ba hetuli no che weda li da pe ni poko kwa weda video de che pho no kwa weda Donald Trump te ra mnu te meta awete ta do du ya no awete ta ne the akdu kde pa mara le da su na sa wa mo no ma sa chale da pa ke tem da de che pho mo no do aweda ke cha ke beti no pa ke one lo ah Thank you. Mr. President, welcome to Canada. It's a great honor. Happy birthday. A few days short. A few days short, but didn't have a chance to see you on the day. Happy birthday to the U.S. military as well, turn the 50th, and this is the 50th birthday, if you will, of the G7. ake weda sagi chawa weda Donald Trump birthday do chagi chawa wa welcome le Canada mo no le G7 ta po do wa chagi chawa le birthday da wa chagi chawa se ko weda America su ki ya yesi ni birthday mo no do
you could share with a picture. Whether in here, to look at chess, whether Economic technology. whether community G7 sembi whether ta upo to one year in here no. Te whether me ke mu chat ni ya hokle don plano. Leadership tap Poland o whether le America la G7 na kini ba wala America le G7 la. Tra kira awa athara ni le America la mono. Baka le geopolitics me ke economy me ke technology me no tam ni tam dal mu chat ni ya issue no ta ko da ke problem o da ama pasa na kido awa utuko whether le America leadership tap o da she no ata takle ta pota shi apola poko tani do awe le koplo do poko le koplo ko da de lo no bitia de awe makani ken da koko to lo ko che so wera Donald Trump And working hand in hand with the United States, Canada, the United States, and the other G7 partners with your leadership. Very much looking forward to the meeting and grateful to have you very much, Mark. come here the whether Canada or America no whether partnership G7 ko marko tale trade party do whether partner ti ko ga ti pasi ko do ko mo no wote whether jeni I appreciate it, and we've developed a very good relationship. And we're going to be talking about trade and many other things. And we have a whole group of people, some traders and some other people. come here me mo whether na Donald Trump whether le pakitela in general le pakitela Mila no come here whether we have a good relationship between tare lo milo baka le tremi ge minu mata muklo ko la Canada do America ne balo basalo mo no dot ka di bane bo se ko da partner le whether economy le ga le ta tremi mo no I see my economy people, but pa si boy yit mati par mo no we have a very talented group of people, and you do too. And I know they work together very well. I look forward to that. The G7. come here pa G7 ma ko da pe ko di ko ga ne wa si pitro wera che pitro wera mo no mi pa le piedo ma ko da titi che chala mo no le G7 ne Used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I was. Kena don to tera kana su pa sa che bono awa sara pa ka ni no femo ko ore wa sara wa khoti jana yi to wada G7 ne khoti ka ne ake wada G8 mono ana ko G7 ne khoti ka ake G6 mono awa tera ta khoti pagte he ko ke jikte don to ta tera ha che bono to wada G7 used to be G8 basa na ke ne G8 ake wada G8 ne ke wada Russia mono G8 ne ke wada Russia basa na ke Russia ne bata tu plug le Obama no Trudeau Pella tatu plowera don sorry tatu plowera puti Russia la pa kick out le G7 G8 aklane awe penechoto ne ba wera la America de koko Obama Canada koko ne Trudeau mono awete wera le pat close here ne tu plowera Russia ne lo no awe I plowera shishe la mu bati Donald Trump le tala pelle le ni awe kokoto ni kera le Russia golo do ko do wera Russia la awe ke surf wera que kera wera puti apwa puti aple le atachulo na kuno puti mnule tinya ma talo ko puti le dono to orako otoklo lo ko puti le do de wera asu mu yoni padi pagma wera asu mu do de wera adu America adu dani lo Say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. come your mid me wera le pa tuplo wera puti ni le G8 G7 aklaba ni no keke ta duro ba bra no ta na le ta duro ba no ko bo sa le ta mixtape no ta ma wera ta pita ma le ta tu pro wera Russia le G7 kla khu ni mi wera ta ma pha do le keke ni ta tu ta ya le ta o tho ta do se le ta ni lo You wouldn't have a war right now if Trump was president 4 years ago. It didn't work out that way. awa mi tele te kini ta mi ke ko le nya ni ta ya o ba wa te ma ba no se be ko ta ya ro ke ko mo pa du mo ta le lu mo Israel ira du no mo ta pe awa ke ko che to lo mo But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table. So it makes life more complicated.
you wouldn't have had the war. Come here, over the Tewera, the corporate Aletama, Mawada, Pado Kaleta Tupla, whether Russia G7 Clahune, Awada G8 all about Russian at all whether the table codis of Wakikeba. And the mirror attack complicated mamma, come and talk about Padonia, Le Tabashi or Cornilon, no corny, and a Tewera Le Tayo Portonia, Le table conino. Awada group, whether the Russian in honor, and a table community, Jenny, no corny. And other than that, I think we're going to accomplish a lot. And I expect to. And I think our primary focus will be trade and trade with Canada. And I'm sure we can work something out. Yeah, very good. Come here, carry the Tao Po G7, Bakale trade no, what I call baby trade, the Sibuaye tab the taka, they would attack a death go whether le Donald Trump Mati, whether trade, wami, economy, wami, attack what I do, the Sibueta do it, but no, the G7 Tao Po the mirror attack with the Villa, what they could do to go, whether my ballo bassa, but done. Baba Kokwadi, let out me when I say touch and kick and I will tell you to do, Sara Opo to turn in no more. Yeah, so much. Thank you very much. Much holding up. I think we have different concepts. I have a tariff concept. Mark has a different concept, which is something that some people like. But we're going to see if we can get to the bottom of it today. I'm a tariff person. I've always. I'm a tariff person. Tell me whether Takutas will jam or hold it on me. No palale pendi makara le choni dal America covered. I would Takutas will jark about Takutas villa. I want to work a day to go whether Tahir Kai, Mona Sabotene, the Tao Po away the chick or bit that was suit. Simple, it's easy, it's precise, and it just goes very quickly. And I think Mark has a more complex idea, but also very good. So we're going to look at both, and we're going to see what we're going to come out with something. Come on, Tessico, whether letter out to Colonia, the Lochara, Makini, Lemura, Canada, Coconet, and whether la Ute, or whether Takitaklu do. Go to Blumila on a poco quattro or pocket death go there, Mess of a little mono, to prepare never matter so pocket at Blumila. Achievable within days, within weeks? Is there that kind of runway? Yeah, it's achievable. Both parties have to agree. Yeah, sure. Mr. President, signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days. And on the 61st day, I said, we don't have a deal. The aware particular Bakale Iran de-escalate. Tell escalate edit all our theater or a nuclear megata do the chemical, no. Mitele de-escalate a well law. Tamula Lochamono, Tamula Lochat, Mila Akatola, well Locha, what Ali Bakale ta deal whether or Iran nuclear talk mono, or don't treat whether do a coticana, he whether Iran that's what I thought Huchimono, look at Mate, whether Dota or look about Selami, whether the Bakale, tak but to data whether nuclear Mudumata parties of a 10 year to the mono, was making a touch or talking a lot of Annie and Nini, kicking Iran a two who are up with a Hokota Olo, Bakara treaty Iran it ba, Mawada nuclear to home nuda not Japan Sadino. Was again a Donald Trump now whether the Kikano Mono, oh, I got it over. I could tell you what think about him, Mawada Mutaku America Lomono, about deal on a million I work lose without Walamot, whether I tell whether Willie Donald Trump whether Iran is not Duba. It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Yeah, me motor do kai te whether this or a kick palo ni the ban now. I will tell Drea in a palabalo puni, Pagam Polo. Loposi Chabachi can Chile Irakore. No, Clemucone capet Ketira with a ta is the Catachuro is the tell with a bachimon on a chilo. No good as you tell of Dutalom, the Dutalog and a chilimono. All the delay don't you have to make a deal no Pagama. Tell Lola at the tournament when the back of the late show killer. And what would you say, in your opinion, what would it take for the U.S. to get involved in this conflict militarily? I don't want to talk about that. And you mentioned Putin. Do you think that he should have a seat at the G7 today? Pemako Batikwa Baka let Dutaya the Kaini mono, and the Pahu whether dilemma, so the Edo Teta Kaiba, no got a bateba, Mida to away. At time only the Taloki behind me, a Kunupu, and me, Maui Migini. At the Edo Teta, Edo Teta to the Pabada in the Patikwa Chetty Bakada, Putin, Crechina, whether the Tiba cookie on the measure to the That it should be the G8. I'm
not saying he should at this point, because too much water's gone over the dam, maybe. Pepe ni smooth ko te aweda pasigwa learn tia no chomo le Putin ne Gretchen no weda petalo pepe te pakto la le G7 weta opwe it should mo komya de kabala mitene kroman ka ba no kabachin no weda support to lo weda Putin me ole talo pe ni ta du to o not pu not pa mo no ta du ma ta ba weda ta kai pakte na le ke mo no ke pakte na ba le trote da But it was a big mistake. Obama didn't want him, and the head of your country, the proud head of your country, didn't want him. This was a big mistake. You wouldn't have that war. You know, you have your enemy at the table. Even I don't even consider him. He wasn't really an enemy at that time. There was no concept. If I were president, this war would have never happened. komya chikuto le patu pro weda Putin chikuto na hodi ni aweda po agati weda le Putin ke weda sudu damo no akone do na pene chikuto Obama mi ati weda le Putin ni ba do pem go te da tudo ni ya kenda koko mi de pala ga mi ge komya wati ti hu weda le tukro pa weda Russia ne le ji e akla le ba ko tu pro ko ni chikuto mi de mi ke koko ne mo da ta che do ba da ta do ta ye do ba te weda dine But likewise, if he were a member of what was called the G8 at that time, it was always the G8, you wouldn't have a war right now. komya GA me o de ba de ta do ba ke do weda mo no GA me o ne na mi tina pa te na no GA me o de ke ta do o ba era si weda ta di le Russia ma ra Ukraine mo no o ba We've always supported Israel for a long period of time, strongly, and Israel's doing very well right now. Tawone pe support weda Israel no Israel ti chala ke mara chana mo no wa support weda no dile ga repete amite na wela sar pa ku pa go weda le awada thobo sar pa ku pa go weda le weda Iran takha ole Israel ba je bane ke ne wote weda limo we always support Israel ho da me shelo ta su ta we sheto weda click ball ta weda su mi de Israel ko do to de che weda awada Israel ko le mi chudo mo no Well, it's not a bad idea. Somebody wants to suggest China coming in, I think you suggest, but you want to have people that you can talk to, you know, they don't talk to you. Putin speaks to me, he doesn't speak to anybody else, he doesn't want to talk. Because komyo takele keche ne odine mi bakala we ko America baka weda le keto to ko da to mi ge bakale me te keto to mi to da Putin mi ge ne akeke weda ko America si boy to ko se pan lo mo no do la klara we me she weda bakale Putin ni no Putin de te po nyono ga ba te te ya so tar ga lo ata tu ba ko ba nule no te tam nule ni ta tinya kelo no he was very insulted when he got thrown out of the GA. Putin ta ba podo ma Putin tu ba wete mo pele ta tu pro allergy e cho to pe kiro si lui mo no As I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted. mimi yana kide ko be wala Putin lo na kide ko tu wata mi ko lo And I mean, he was thrown out by Trudeau. He convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out. tia hawotewe kunya jo kunya na pende chota mi bale jo bade parali pepe na ko ya weda ne bata tu plug wala tu do wera awa ko wera just tu do lenya awada kenda ko ko na mona tu do blo agara gala mi wera Obama ne lo no ko ni puti ata sabapo do mane lo puti ata sabapo tu bata mu bane awa tera do Russia tera do Donald Trump tinya ko ne sa tinya ko ne Komata Putin mi sabapo ne Donald Trump ga sabapo lo awa sabapo ke ne he ta opole G7 ne ke tera mdo awa sarap du puti ya padi pa ma wada so mudali And he's not a happy person about it, I can tell you that. atatu wa wada happy le takir kan not je ba mono sarala wa tu plora le G8 ni mono Putin ni asat mu wa ko me te no happy ne asat mu wa tu ke ni lo ko da na ka para le ta pu e da te le ka huta ki da huta du po sa je mono And I agree with him. awada sa te ole mi mon tani mi da mi ko mi be na ye popo ti ni pa mi ma wa che de pe happy mo no on then you agree de na ne lo agree with that Putin mo no I don't know what you're saying. You did a post last night where you said you want ICE to really target Democrats. Yeah, I want them to focus on the cities because
Come your target the democracy that carry ba ti kwa baka gele ko America pu no ki da gele ko America pu je ki gene pa ti kwa baka le immigration da gele ko America kera ta ken piti ya lo me liga your north people pa bene la kera ta ken ya ko ki gene pa ti kwa baka ta gele kane de target wada democratic state te pa mo city te pa ne awaka te ra mo le su na pe mo no come your weapon you wada blue place blue city ta lo le blue ne piti ya wada le democrat o ta lo do ta lo le go ne ke wada republic me ya ke na wa type ke wada ke ye me blue ne ata chung wo ta pa da mi to lo ga do ba ne ke ja ba lo ke ba mi wa chung mo ni ta chung mo ba ke wada republic ke le mo no These are where you really have what's called sanctuary cities, and that's where the people are. I look at New York, I look at Chicago. I mean, you got a really bad governor in Chicago, and a bad. ti a wa me she wada blue ta lo le blue di to le bu ko ne le New York Chicago te di pa ne o da da do le so do ma puti ho di to so ba no me me le a ka cha ko bu pa do ne o di mo ba sa le ke du da lo Mayor. But the governor's probably the worst in the country, Pritzker. mi wada pa do la o ka to na ka to le ko pu le America ko ne lo no pe ko ne wada le New York Chicago But I look at how that city has been overrun by criminals, and New York and LA. Look at LA. LA, those people weren't from. kwa New York LA ni mo no kwa bu ta wada LA Los Angeles ta ke da ke mo no ti ko ti pa ne ka ba da criminal ni lo no isho mo asapi no wada awena ke criminal felon no ke da felon ke se wa criminal awe ko wena criminal na ke cha da sapi no wada mo no awe criminal le ti che wada criminal ba ni di ba mi che lo LA, they weren't from California, most of those people, many of those people. And LA ni ar ke le criminal people pa so mo no da te wada che ni yeah, that's the focus. Biden allowed 21 million people to come into our country. Pe ba da pa da cho ni plan ni wada pa kisite ko le awe he wada le pa ko mo te wada che ni Of that, vast numbers of those people were murderers, killers, people from gangs. to da pa ti pan da ke mi pa ma ti da po pa so gangster ti pan mo no le he one lo ni mi tu le do ti nya mata trom ya kwa pa mo sa te da ne te lo mo no People from jails, they emptied their jails out into the US. pa la o le ko pu chi plo pa le ko ha tho he one lo le ko America pu de che mo no Most of those people are in the cities, all blue cities. arke ti ko le atulo weda pa immigration ti pa ko ni mi weda blue city you know na me blue city ne ke ta lo le democrat o ta lo no All Democrat run cities. Pata po le democrat ni no And they think they're going to use them to vote. Not going to happen. Bada ate weda le komyo democrat chumo weda le metulo weda pa immigration ti pa he ne ke ne ta ko chui jo me mo no that is not gonna work ke ta ta ti ba do the man ta me ba mo no ta le Donald Trump ni I want to check whether Democrat Party lead ki wa ne ta go blue mi ya tana ke aklat mi ne pa ku weda do pate weda le immigration the kind ne awe te weda le thobo te blo la le awe ne me ne mo no awe shu me ne do la pukui ne awe te ba ka ta li me de awe da ta lo me de pa ne awe shu weda la pukui te term ne mo no pe jo ba de ne da te awe te weda thobo lo le awe blue city na tala le blue la me da democratic pa ne su ora pa immigration ti pa ne ti to le attack chui jo me mo no do immigration order ne te che weda republic ba mo le republic ko na ti pa ne ma da khiri che po immigration people immigration order ne eta kweta ya eta se bi na wa ti ke che awada le democrat akona do attack vo weda awada le democrat pasa ne awada me le Trump ne te weda it's not gonna work no akero sa ba no kero sa nyo te blo mula ba eta te weda che mo no lo mula le immigration people se ba he do le ne weda America hutana award ni de no That's it. Thank you. If you don't mind, Kamyo pa mata support ready ni meti kwa da wakete doni dona chana dona te ke ba bebe ne kenda koko makani ba pe weda lo mono ko pe ke ba che po la patale odi pe ba le di pe ba te ko da di mono pe pe ji kwa mko lo ni ba o ka pe la pa chino ko weda le table ko ni no awe pe ne prase ko do Italy ko mu ne chino lo di te ke fi pa ra ma ji bi te mi le di ya te ko kwa chu lo Donald Trump ko lo Donald Trump ne chino lo ma da ko lo ma ji cái cho bài trên là li mà cái cho bài trên là li bao nhiêu và ô tắc lại đây ta là cái cho bài này mình thi là bài ta dụ dọn nha à hôm nào đào quay lên để cho đi
chino lo take su take pa da me te ke te da mi me da ke te ke chopa chino lo mi te da ba plo da mo no kwa chu de kwa de clear de Donald Trump bla bla take su lo Donald Trump kwa kho we ti bla 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 kwa lo ni ra no ako da ne do lo ke ko Donald Trump America ko Donald Trump le ta lo pele ne pa ba pli ba pu ba o plo ta but ke we da di to le friend mi le ba ni no pa 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 lo ba ta le pa ke tu ra do ke le ke chi lo mo no a we ne lo cho de mi le ta we da ku na ko the same level le ba no ke da ke cho pa no ko tu ko la da ni a lo cho de chi po mo no ba hi ta yu yo su kin no ko da no pa ma da ta sa da pya ma ha ke le no kin in America mo no ko le ka de kin wa ba sa ne ke cha pa ra ni chu lo sa kin le lu ni no do di le de ke ye te we da G7 ri ko ne ke kwa we da ta ku phi de chi po no porque duty na ke lo ta mi ge do pa le mi se ya ba la ke ti ya wa da pa le mi se ya ni la do tu ti no tho ki wa da ni lo ke G7 ne ba ta ti tho le la November de si ye to thu khu ya nui si ye tu tho khu ya nui chi ye de ni nya e nui si ye thu khu ya nui chi ye ki ki si ye ne ni ye si mo no u ata pho tha nya ni ye chi mi me ya do ra ba ye thu khu ya si ye ne ke da wa da ki si ye ne yes, ba mo ne no ani ye chi. Ami we tak so te we le 50 of G7 mo no. Do phela we join the akotika ne ti ko cha bi lo. Mi we da ko le group 6 mo no. Group of 6 no we G6. Basa lo lo ki da we G8 reversion. Pepe ne G8 and a hepa ku we do Russia do Japan mo no. Do political and economic forum no atap nyo ne. But ba ka we le chiru ko se do muklo we kwa no. G7 ne hakudo the political la papo da G7 ne mi wera tikol kedo kwa hu kwa chu wera bakala ku do ple sibwa yemi re do tru ko te mi le hakukle do ple la take control wera ka bo wera a o wera le tiko yebi sorry tiko nuibe hakukle do ple tiko abiri ya ble ne o wera le tiko nuibe ne awada a leadership hola ta kwa twita ku ya bakala tru ko te mi economic forum mi mi la ko ne bi para pe ne ki wera no te Akewera an intergovernmental political and economic forum. This is a mono. Domi wera tikol apahune Canada, Brazil, Germany, Italy, Puko, ko Italy, do ko America ni lo. La pukune dit of the GA ni power da Russia. Basa na kire the mud go Russia ni no tatu plo pe kiro silui. Kiro silui ni bam no hol tatu plo le. Kobo sale awele du wera Crimea, no? Tadi ini ni le democracy tiko to no ne te neighbor. Ne me ma kamara lo di ne patu hara gwe na lo do awe pepe ne kiro silu ne te no hamya ba wada le Russia ne le du wada Ukraine ako Crimea te ki wada pe pole su do po wada pepe ne du wada ke imia o sara le Russia ne ma ha ta di ne phoko ne do ta thu do gwe le awada G7 G8 akla ne lo tu cho mo je le mu ko de tu cho mo le kro thu tho a de kro thu tho a do ke kwa dai ti ko de pe khele ke che de me te le political do economy no middle economy ni communist markora la tila me chiko la ke communism ni markora te pasan na ki communist ko ta ka khie do jebo me ke ko wada le political tu ko se adi ni tu ko se le chiko la ke wada communist ko di to le wada Russia do chiko la ke ko wada le sit phai ke wada democracy ko wada tu ko se atunu ni tu mo la lo blo adalo blo ba no sanchi be lo akho da ni do do you think tu mo la wada Russia ni a part of US, a part of Canada, a part of G7 there, no? Our thuja ki chomo ki o, mila yarga de chomo da tembi a part of ba no, to greba. Bebe ki kwa le economy de mi masi, masa ne khoblo sala one. Masi bwa ye le tiko le kedu na wa pai nya. Ona wa masi bwa ye chini la de mata suda wala dura. Hadu wanyo chino kono do, kiro silu ne bada tu talk yo ni no. Ako da da Putin ne atar mu ba le ba tu talk yo. Do teba wada a base frame Donald Trump ni da Donald Trump kini tu ba mu ba awale ja wada likile ta ko bula awada G7 awale budu budi da do pade pa ma wada aso mu ji de phane do li kuni lo tam kama phadu ya no tibi de ma ji ne ba ne to wada awada ta du do ba no basa na ke awaka to ran sapino ba sa che ko ko ba le Russia ne ale du ba nya ko do pa tu do ko lo timi le pa tu do wi ma do awale du da mi ba ko ba le awale du da ko do pa tu do ko ta kan do chung dal don to sapino ma wada homo de che po mi me lo la sa po ha de me a lo tomi toma de ti ba mi me do ko ba le wada Russia de ni si ka wada ko no do jolly
kamara kele ne le ba do de wera puti afraid agolo ni do akaba te wera lo apa tinya ba mono o le target ka G7 attack ko ne ba tinya thwe pe ti po le ba hino ko ne lo ta le lo no ho ta ne do ta le ba na po ni ti mi wera di so awada Donald Trump te wera le ko la tu ma ba do wera puti ta ko le puti ba ma ta du ni lo ti mi ba no ko the puti ne le du da wi ma da we ma wera ta so ho ta ne do ti mi wera a part of G7 ba na ne ko mi na ma ko ra ba ti do ne ni ta o mulu la ke bo ti pa mi ma ta di pa ma ko ra su mi ti le ba ko ne ba ta ti do wi o do ata de mu ba do te we la pa ga ti ba te we la Donald Trump do Donald Trump de ke ma che o ri te le ta ke che pu ne lo no ano ko ne mi le Russia na mara ta je ne ba ne awe kike ne marco ke ko we da le G7 kla G8 kla ne ke do ra ko ba da we ne le ma ta du ma ta ka ba sa ro ma ro ta du be ki do ki di sa pa te mo no a ho ta ne do awe in chu mo se wa to mo ko te ne me pa wera puti le tibe ko le G7 ta pho ke awe me o ne awe ke do je awe ke tira sura wele lo awe ka du bo nya lo tu chumo di le ti ya ba mo no ba chumo aga amelo ye chumo de me wera a part of G7 ma no pa la me o mo lu la ke ba je ko lo chono da pa ka ne du ne le o yo no ta kla de ni ki khiri du nyo se ko ba mo no awe ne de kha le ba te ba G7 ta ri to le ba na thwe to ke mi chi ke che ta pho mi ma da pa ka ma ne ra ba ta ta klo bakala ke tora de tikor bi le tikor le kitsu menya issue ta ko bakala awara geopolitical me technology me economy me na wati ke tetam talene ba u ko na ro wala aswe to do ta pho gu to bloba ba ke hi ro hi ko da le ba ke tinya wala la ko le dol pe po mu ke I globally na awara tiko pochi tiko pado la po ho ko da po wala le tiko G7 a leadership ta po la ke ne ma wa dile ma mu ma ta le pasane do te wera America ne di edo wera le Russia di ko ba ke pa khu se ko wera ne lo do ko kwa mi ba tu ni ti chu da le te nyo ba ta mata du ba po ke du Ukraine le do ko te no me tu ni ga ba du chu da le ko o ke wera le G2 le so we G2 ko wera Russia da America ko ki be ne le awe do le ba ma ra wera G la so do no chu da le twe be ni nyo a twe mi ni ke ni la America Donald Trump ga la tra ke da chi ko ko we pha la da ba khala te ta ki kai Islam wera no padi pa ma wada to mune awara G7 sami di bla pasado te ga roli do to pasado we parali but no te ala awara surf wada ke wada puti server mo no ke wada puti apply wala puti mo tene ya che in batte ye mani ya che our try le lo no ko kwa so mo no awe mi try wada le atilo ko bu make America great again it try wada ta le puti ko ke America great again ko to lo mu ko de ke ko la wa ke to ra mo ko ti di pa mo no na tochi cho ti bala me awe ta hiwara immigration ne awata mi tale immigration ne ke ne do that me ba no legal ne a o wada da tesa tablo ta so ta so lo ne ko ba bwa she lo do awe da ti ko bi de ne ba kwa che me wada do immigration ka ini lo no le ke ra ta le ta di po ko ne awe pe me thu to wada ke pe me ti wada I don't know Donald Trump me ti wada immigration ti de pa ne legal ti pa mo te ram go le me gangster murder me wa ti pa ne me po so me ke thu do pa ti pa ne a level do Russia a level ne thu do ti and thu do ti ba ano ko ne how did whether instead on to choose whether Russia ne me choose whether illegal immigration le hewan la pa ko whether da po so ti pa ne ta so da so kle u da wa le ba she di po no le la aklo kleda wa te bile ba manya pipi pa party to ke communist ko dictatorship ti ko de pa machu mari lo ne yo no so go jilo de ba ti ko sa da pya wa na de no de me le ri klo de le le ri klo di so le do le nya ti pa ne ma wa da mo no akho to de do le ne na wa da ta pasa le Donald Trump le awada immigration pa ko mi ri do Donald Trump ta pasa le puti pa ko mi ni de te ye ba la mo no di da do ni di we da komya immigration ne ke wada Donald Trump du da do ni di wada Putin ne de ya ba la mo no ba mo la wene ka ma wada khile kechi la ka ma wada si ti wada hilo ta lu ni tu protect ne tu ma tam nu de ma cha la wada sata sota ko mo sata phita ma ba na sa se le wada ni lo no ho ta ne do me po po to ti di pa ne do ta ba no product ba no chi ro ma wada li tana ke do leta do de wada Putin ne da wada party wada not blow not ka ba la le ta lo le pe ni lo ke ba chi lo ta tomorrow no ke cha ke chomo ro pe chi no pa ke ala ke na wada Donald Trump te ran mo no if you do what le pa lo chora pa ul America ko ti pa ni do you think Russia is a part of your
Russia is a part of you guys or Russia is a part of America. I don't know. For us in Canada, Russia is not a part of Canada. ဘုပကေ Canada နဲ့ Russia တမျိုးပဲတာပ part ပါမနော်